Bakunzi ba Kivu Today News tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none ndetse tunabashimira kuba bamaze gukora subscribe ndetse n'abagenda basangiza abandi ibiganiro byacu. Uyu munsi wa none twifuje kuganira n'umwe mu barwanashaka ndetse banakurikiranira ibibazo by'akarere cyane navuga Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, amakuru uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi niyo mpamvu twifuje kuganira nawe, ahanini turaza kwibanda ku cemezo cafashwe na AFC M23 ndetse na MLDP ariyo twirwaneho. Turibuze kurebera hamwe niki cihishe inyuma y'iri tangazo cyangwa se niki cihishe inyuma yo kuva muri Uvira kwa AFC M23 twirwaneho. Ni mukanya rero umutumirwa wacu aribuze kutuvira imuzi n'imuzingo. Twongere tubashimire kandi tunabahani ikaze mu kiganiro cacu. Iyi ni Kivu Today News. Umutumirwa tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Murakoze cyane, murakoze kuduha ikaze. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze. Nibwo bwa mbere ndango waza kuri iki kinyamakuru cacu, dusanzwe tuganira ariko nibaza ko ari bwo bwa mbere. Yago, nibwo rwose. Reka nanone kandi twongere tugushimire ku mwanya wawe w'uyu munsi wa none, ntabwo wadutengushe ariko kandi tuha n'agaciro umwanya wawe waduhaye. Tugiye kuganira ku makuru agize iminsi avugwa ndetse nuko akarere kifashe. Ndibuze kuguha umwanya kugira ngo uhe update uko abantu uko akarere kifashe kuri ubu nyine nyuma yo gufatwa kw'ibivira nk'uko abantu bagiye babyumva. Kugeza ubu nyine mbere y'uko utangira umutumirwa wacu kuba urimo kutwumva, wabwira abantu uko amakuru yifashe kuri ubu nyine mu karere. Murakoze cyane abanyamakuru ku butumire ko twari tubivuze. Reka tubashimire, turabashimire ku kigoro kenshi mugira ko gukomeza gufata uyu mwanya utoroshe wo kubwira abantu amakuru. Ntabwo biba byoroshye, turabizi ko abantu muba mufite byinshi, ariko hamwe n'umutwaro mugakomeza kugira uyu mwanya wo kugira ngo mushake uko mwaganiriza abantu rero none mwabashe kuba hano, turabashuhuje. Nibwo bwa mbere ko twari tubivuze tugiye kubana mu kiganiro. Bamwe bashobora kuba batatuzi cyangwa ari amajwi muza kumva gusa. Mazina nitwa Olivier Rutaramirwa Sekarore, ntuye muri New York. Kuko wari ubivuze ubaza uti amakuru bimeze bite, cyane cyane ari Uvira, dore ko ari ikibazo cyakivugwa cyane muri bino bihe. Icya mbere cyo ni ugukomeza kwishimira iriya nsinzi ya Tombe Uvira. Iyo abantu ubundi bavuga Uvira, abantu hari igihe bavuga bagasa naho abari ku ruhande batabizi cyane cyangwa batakurikira ibibazo bibera hariya, bumva ari ibintu bisanzwe. Uvira rero abaye indiri y'ikibi cyose kibaho kuva ku itariki 18 Bukavu ifashwe, nakuhereye inyuma bukeya Goma, Bukavu, za Kamanyura. Abo bose muzi bariko barwana muri ivyo bice nari mvuze baragiye baja Uvira. Bashite Uvira nanone bahasanze abandi bagizi ba nabi, abo Tshisekedi president wa Congo yahinduriye akazina abita abazalendo, ariko bari basanzwe ari abamayimayi n'ubundi baracariho. Noneho bafatanya uwo mugambi wo gukomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kandi iyo tuvuga ubugizi bwa nabi bwakorwaga muri Congo hariya muri Uvira, ntabwo buba bukorerwa kuri twe gusa nk'abatutsi abanyamurenge. Twebweho nakahebwe kuri leta ko bamaze kudushira ku isoko kugira ngo batwice, kandi urupfu rwose umuntu ashaka kutwica bararumwemereye. Ariko byari bigeze naho ubwabo nabo Uvira yari imaze kugira umutekano muke ku baturanyi. Buri munsi uko bukeye nuko bwije
bahoraga babyuka basanga imirambo babicanye, nta wari ugitunga udufaranga, nta wari ukizunguruka, ari no muri bene wabo. Ku bacu ubwo murumva ko ari akarusho. Ngiyo Uvira rero mbere y'uko igerwamo na AFC M23, aho bari bahagereye muri kuri abantu bafite amahoro, bariruhukije, mwarabyumvise, kandi ku moko yose. Umunyamakuru rero muri Uvira twari tuvuze buke, nuko niko imeze, niko yari imeze, nuko imeze ubu. Urumva ko hari itandukaniro rikomeye. Murakoze. Urakoze nawe. Hari abantu bashobora kwibaza ntese Uvira ko yakomeje kuvugwa n'amahanga, isabwa ko ya M23 cyangwa se AFC M23 MLDP igomba kuva muri biriya bice, ni ukubera iki yibanze cyane ku Uvira? Uvira hakorerwa iki? Uvira hari iki? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza rwose. Ubundi iyo urebye nyine Uvira nk'uko wari wibaje ati Uvira ni iki gikorwa, mu by'ukuri muri urebye geography ya Est na Nord, ukuntu zubatse n'ukuntu hari amavire amwe akomeye, notama nka za Goma, za Bukavu niho kuri cheflier, ukumva zitarahawe umutwe munini nk'uku kwa Uvira, biragora abantu kubyumva. Ariko Uvira ni Uvira ki? Ni Uvira ite ni ukubera iki yavuzwe. Uvira ifite ibintu nka bingahe bituma yarabaye indiri yo kuba ivugwamo cyane, ivugwa muri kino gihe. Icya mbere, Uvira ni umujyi uri upakanye na Bujumbura, kandi iyo tuvuga gupakana ni ukuvuga ngo Uburundi na Uvira ntibirenze ibirometero 15 kugira ngo uve muri Bujumbura mugatumba nako winjira muri Kavimvira, iho ni ukuvuga ngo mwovugana. Niho ibikorwa byinshi by'abarundi byari bikora, bakoreraga activite zabo nyinshi muri Uvira. Murabizi ko Burundi bwagize ikibazo n'u Rwanda, bafunga imipaka n'u Rwanda. Icya kabiri n'imibano yabo na Tanzania, nubwo itagiye hanze ariko nayo si myiza. Ibaze rero kugira igihugu nka kiriya cy'u Burundi ubwacu gisanzwe gikennye, noneho kikaba gifite imibano mibi na Tanzania, kikagira nanone imibano mibi n'u Rwanda kugeza aho bafunze imipaka. Umupaka bari basigaranye ni muri Kongo, kandi Kongo nyine hariya Uvira. Ejo bundi rero nkurikira umunyamakuru ni umuyobozi wa RCM ni ushirahamwe ry'u Burundi, rivuga ko devise ifaranga z'idolari zinjira mu Burundi ziva muri Kongo zingana n'ibice 60. Ni ukuvuga ngo ubutunzi bwo muri Kongo cyane cyane kuri aya mafaranga y'amahanga akoreshwa menshi, murumva ko ava muri Uvira. Icyo ni ikintu cya mbere gituma Uvira igira uburemere buvugwa kuri uru rwego. Icya kabiri, aho izo ngabo za Goma, zari Bukavu, kugeza Kamanyola, aho bahungiye bakaja muri Uvira, ikibuga cya Bujumbura cyabaye ikibuga cy'indiri yo gukorerwamo amabi. Amadrone muzi ko ari yahagurukiraga. Noneho igikomeye cyane si uko ari ikibuga gusa cyakorekeragamo ibyo byose, ahubwo hariho n'abari aba mercenaires bazanwa na Chilombo kuja gutraininga nyine baja kwica abo bashaka kwica, bari Bujumbura ari bo Babirigi. Ivyo rero kuvuga ngo uyu munsi Uvira bahite bayidekura, urumva barabatakaje. Igihugu cy'u Burundi kiraba kigize ikibazo cyo kutagira ubusabane n'ikindi gihugu icyo cyo cyose. Icya kabiri, ikibuga cya Bujumbura ntikigisubiye kwidegembya mu gukora ayo mabi cyakorekeragaho. Ivyo rero ni bituma uyu mwuka uzamuka cyane. Noneho igikomeye, iyi pressure ihaye yumvikana cyane iterwa na Union Européenne, kandi Union Européenne muzi ko iri mu Bubiligi. Ababiligi nibo bafatanya bikorwa n'ingoma ya Chilombo. Ingoma ya Chilombo ikaba ari umushuti w'abarundi, ari uriya Neva. Rero ivuga igituma bihaye bizamuka nuko bihaye binyura kuri
abo babirigi bafite icyicaro gikomeye muri Union Européenne ikaba nayo ifite ijambo ryo kuba abishikire muri mu banyamerika. Abanyamerika rero kuba basabwa n'abakamarade ba Union Européenne birumvikana amaboko aresha niyaramukanya. Ngiki kibazo muri bref gituma Uvira yagize uburemere bunini nuko hariho ubusabane bw'ivyo narimvuze bituma basakuza kugira ngo Uvira yongere ibe contrôler nabo bashaka kuba contrôler. Urakoze cyane. Reka nsubire inyuma bukeya mubaze iki kibazo n'abantu badukurikirana bakomeza kubaza hirya no hino. Niki nizihe mbaraga ubona zihishe inyuma ya AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho mu kuba yakwigarurira ibice bigiye bikomeye nka za Uvira notama ndetse Bukavu na Goma aho n'ahandi abantu bazi? Nizihe mbaraga zihishe inyuma y'aba bantu mu by'ukuri bwana Olivier? Murakoze cyane. Imbaraga ziba muri AFC M23 tubanze tunibutsa abantu ko AFC M23 MLDP twirwaneho ntabwo ari ya mitwe irwana kugira gusa ngo itsinde. Irarwana kugira ngo bakore impinduramatwara ku bakongomani. Iyo rero uhaye u Rwanda ufite intego nk'iyo ngiyo yo guhindura ubutegetsi bubi bwa Kilombo bwamunzwe n'amacakubiri, bwamunzwe n'ubwicanyi, bwamunzwe no kutagira icyerekezo cy'igihugu, icyo ni imbaraga zikomeye. Imbaraga zabo nta handi ziva ku kuri no kugira intego yo gukunda abanyagihugu, yo gukunda igihugu. Kuva batangiye nk'abakongomani, nubwo abakongomani birirwa basakuza bakavuga hirya no hino ivyo byo kubesha babeshera abo babeshaka kubeshera ni ikinyoma. Ukuri kuza gutsinda. Ntihari imbaraga, ntibafite imbaraga ziruta izari muri Goma. Muri Goma bestima ko aba FARDC bari bageze ku 140,000. Ubwo turashiraho baba mercenaires, turashiraho babantu baba SADC. Ukuri rero kugira imbaraga kuruta ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu. Nta zindi mbaraga zibari iruhande izo twita izo dushobora kuvuga ngo iyi niyo mbaraga ibashoreye. Imbaraga zihari zizwi ni ukuri, barwanira ukuri ko gukura igihugu mu kaga, ko gukura abanyekongo mu mwijima w'ingoma ya Kilombo y'amacakubiri no kwica abaturage bayo. Ukuri rero niko kubari inyuma, nta kindi munyamakuru. Urakoze cyane. Reka tugushimire kuri ayo makuru uduhaye. Amasezerano arasinywe muri Washington DC kandi hasinywe ibihugu bibiri, Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko kugeza ubu nyine leta ya Amerika yasabye M23 ariyo iri muri AFC MLDP ndetse na twirwaneho kuva muri uriya mujyi wa Uvira nyuma yo kuwufata. Ikibazo canje kikaba ntese Amerika ntiyaba yarengereye mu kuba yakoze iyi initiative yo kusaba AFC mu kuba yava hariya Uvira kandi atari bo basinye aya masezerano yo gutanga amahoro cyangwa se yo kuzana amahoro muri kariya karere? Murakoze cyane. Amerika kuba yarengereye cyangwa itarengereye birashoboka byose. Icyo gusa twavuga kuri buri Amerika cyangwa ku ntambara ziba ziri ku isi, ubundi intambara zirwana mu bice byinshi, ariko twavugamo nk'abingahe wenda nk'ibice bitatu gusa. Igice cya mbere ni kiriya gice cy'intambara y'isasu, bariya bari kuri tere. Cya kabiri ni abanyepolitiki, cya gatatu ni diplomasi. Iyo bigeze rero ku rwego rwa diplomasi, kuganira n'amahanga, kumvisa amahanga, aho niho ruba ruzingiye, ruba bikomeye. Kandi aya mahanga nk'uko waravuze uti ntiboba barengereye, ntabwo baza barengera kuko baracari bampatse ibihugu, baracari
baracavuga ari kijana. Izi zose uzubona ngira ngo murazibona za Gaza uko zimeze, murazibona za Ukraine uko zimeze, ni ukuba ari ibihugu bikomeye icyo bashatse baragikora kubera imbaraga zabo. Niko isi yubakitse, niko imiterere ya sisiteme imeze, ntabwo twobihindura none. Gusa birumvikana ko harimo igisa n'akarengane, ariko mu gusubiza ikibazo hasi ibihugu bibiri ni koko igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo, ariko mu masezerano hagendaga havugwamo ijambo amahoro ya Kongo, kandi amahoro ya Kongo ibyo bavuga bibujije amahoro ya Kongo n'iyi ntambara babona ihari uyu munsi. Rero iyi ntambara izamutse ikagira imbaraga, ntiboreka kwisunga iryo tegeko bahabwa n'imbaraga z'urwego rw'isi, kubera ko hariho bambatse ibihugu bavuga ari kijana, ntibasubira kureba ngo hasinye u Rwanda hasinye Kongo, bo bapurika bivana n'imbaraga zabo. Ibyo biremewe birakora, ariko ntibiba bivuga ko ibyo bavuga, ibyo bavuze bigomba kuba ihame 100%, birahinduka. Wenda mubaba mu gisodari bazavuga ngo complain badayi, barahana, noneho barangiza ababona kuvuga bakabona kuvuga icyo akarengane kabo. Diplomasi nayo hari igihe ikora ibintu abantu bagasa naho barengeye ibyo bari gukora, ariko ntibiba bivuga ko ibyo bavuze nuko bibaye ihame, birahinduka. Ku kibazo rero muri make nuko amahoro ya Kongo niyo abaraje ishinga, sera nuko babivuga, bakeneye ko akarere kagira amahoro, kandi akarere bavuga ko kabuzwa amahoro n'izi ntambara ziri hariya nyine za AFC M23 twirwaneho. Urakoze cyane, urakoze kuri icyo gisubizo cyiza uduhaye. Noneho reka twinjire neza ibuvira mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu AFC yatangiye, ndetse bagiye ku ma social media, abakurikirana social media barabona kuko AFC yatangiye kuva muri uriya mujyi wa Uvira. Mu by'ukuri uyu mujyi, mu gihe AFC yasabye ko hatagomba kugaruka, hari ibyo yasabye muri makeya, ni bande yahasize, ni bande basigaye muri uriya mujyi mu gihe yasohotse kandi hataramenyekana abagiye gusigara muri uriya mujyi? Ibintu byo birumvikana gute? Yes, birumvikana rwose ko abantu batabikurikiranye cyangwa abantu bazi Uvira uko yari imeze imbere, uyu munsi kumva ko AFC M23 twirwaneho basohotse muri Uvira, mu by'ukuri biteye impungenge, biteye uruhagarara. Ariko reka maze mpumuriza abantu bitse umutima mu nda, abantu baryame, abari mu kazi mukore akazi rwose. Ntekereza ko ririya jambo ryakoreshejwe muri tombe ya Uvira rigomba gukomeza kuba mu mitima yanyu. Uti impamvu? Nibyo amakuru twayabonye, kandi niko kuri ko AFC M23 batangiye gusohoka muri Uvira, ariko ntabwo biciye intege. Muri ziriya presiyo zabaye zakozwe nyine n'Ababiligi na Union Européenne, basaba Abanyamerika ko bakoresha imbaraga n'ububasha bafite ku isi, barasabye mu nyandiko yanditswe na AFC M23 ubwayo, yavuze ko Abanyamerika babasabye, kandi bamaze gusaba bemerewe ubwo busabe bwabo, ariko bashiraho amakondisiyo. Ayo makondisiyo rero kugira ngo akurikizwe, kugira ngo agerweho, nuko abemeye ubusabe AFC M23 twirwaneho bemeye ubusabe bwabo bagomba no gutera intambwe number 1, bagafuka umwanya wa mbere. Ibi mubona rero byo kuva muri Uvira ni intambwe bateye yo kwereka ababasabye ko bo tera intambwe bayiteye bavuyemo. Ikibazo gikurikira gikomeye ubu nyine abantu bibaza, Uvira yari muri biriya bihe by'umwijima, isigaye yonyine, bagiye gusubira muri bya bihe.
ndagira ngo nongere mbahumurize ko biriya bihe ntabwo bizongera. Uyu munsi mbere yuko bagenda bafite polisi, muzi ko iyi ni kino cyama gifite amatwara yo guhindura ubutegetsi bubi bwamunzwe n'ubwicanyi, bufite arume bukagira na polisi. Polisi nizo zasigaye muri Uvira, ingabo zavuyemo bahasiga polisi, kandi polisi bazisize ku mugaragaro, abaturage bababeretse, babahumurije, abaturage bari Uvira barahumuritse. Nta ibi abari kure nibo wenda batomenya amakuru, ariko abari muri Uvira barahumuritse kuko basigaranye na polisi ya AFC M23. Bahasigaye kubwo kugira ngo barindire ziriya condition basabye abanyamerika ko zigomba gushirwa mu ngiro. Mu byo basabye harimo ko hari uriya mujyi ugomba kuzoba uri kontrole n'abasirikare batigeze bagira uruhare urwo ari rwo rwose muri iyi ntambara ya AFC M23 twirwaneho na leta ya Congo. Abo ni ikibazo buri wese agomba kubanza kwibaza. Izo ngabo ni izihe? Uburundi bwaraparticipe, SADC yaraparticipe hamwe na EAC, no kuvuga ngo biriya bihugu by'akarere zose ko byabaye mu ntambara. Abo basirikare bari hehe? Wenda twilimite hashobora kuba n'abandi, ariko nagira ngo mbaheze iyo sura ivuga ngo AFC hasigayemo polisi nizo zikontorora umujyi kuzorinda ziriya kondisiyo zose basabye ko zigomba kuzashirwa mu ngiro. Murakoze rero ku kibazo warubajije, nuko niko kimeze. Yego, ukiraho mu gihe hatakubahirizwa, reka twemere kuko polisi yasigaye kuri ubu nyine, ariko se mu gihe hatakubahirizwa ibyo AFC yasabye leta ya Amerika, reka tunavuge ngo ndetse na perezida wa Angola bari bamusabye kuko yatanga ingabo kugira ngo zibashe kurinda uriya mujyi wa Uvira. Yababwiye kuko bidakunda, ahubwo ico asaba ndetse n'ico asuggestinga nuko leta ya Kinshasa igomba kuganira na AFC M23, MLDP ndetse na twirwaneho kugira ngo babashe kubungabunga umutekano wabo. Ibi rero bikaba byabaye ko M23 iva hari ariko ikahasiga polisi yabo. Ibi haramutse hatamenyekanye cyangwa se hataje abandi basirikare barinda umutekano atari AFC, ubona AFC ishobora kongera kandi kugaruka muri uyu mujyi ikaza kwirindira umutekano wayo muri ubu buryo? Birashoboka, ariko ni processus n'urugendo. AFC ikiraje ishinga ntabwo ari ukuja kugaragara gutegeka, barajwe ishinga n'abaturage kugira ngo honyine binjire muri Uvira. Namarira ni umubabaro w'abaturage ba Uvira bakomeje kurengana, bakomeza basaba. Amaudio yaracicikanaga hirya no hino, twese twarayumvaga basaba ngo AFC M23 twirwaneho, ni mudutabare. N'ubu ibyo bihe byokongera bikabaho, uretse na hariya n'ahandi hose hazumvikana akababaro, hazumvikana. Rero Kongo yose iri muri ibyo bihe byo guhora abantu bicwa akarengane bidafite uko byakwitwa, bitagira kirengera. Iyi ni intego bihaye kurengera umunyekongo uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo Uvira byongeye kongera kugaruka biraboroheye, kuko n'ubundi baje kurengera abo bantu. Ntabwo bakwifata kugira ngo abo bantu bakomeze barengane. Ibyo zo ni ihame ko bagomba gutabara. Ariko nk'uko wari ubivuze, ikiraje ishinga ni ibiganiro biri straight, bitari bya bindi Kongo iri mu gukora zo kunyura inzira z'amagendo. Bakeneye ibiganiro imbona nkubone, ikibazo kivugwe uko kigomba kuvugwa. Ibibazo byose bashize muri
bigomba kuganirwaho, biganirwe kongo idafite andi macenga ayo ariyo yose. Nicyo cya mbere aba AFC M23 bakeneye. Uribuka umunsi bafataga muri Bunagana bwa mbere muri 2021 basavye ibiganiro, kugeza n'ubu baracyakomeje n'ubundi uwo mugambi wo kugira ngo bicarane na leta ya Kongo bayereke amafuti, kuko ntaho tuzobaroza. N'abanyekongo bayovye bagomba kumva ukuri, bakayoboka, bakayoborwa, bakaja mu kuri kw'amahoro. Twese tukeneye amahoro. Rero uzorengana wese nihagira urengana bazamurenganura kandi byihuta. Urakoze. Reka mbaze kano kabazo kihuta. Uburundi bwaratsinzwe, niko navuga, bwatsinzwe uhereye za Nord Kivu kugeza no muri Sud Kivu buratsarimo buratsindwa. Tugeze ibuviraho bahunga cyangwa se bava ibuvira batanarwanye. Ikibazo canje kikavuga ntese Uburundi ubona bufite imbaraga zo kongera kandi gusubira mu ntambara ihariya muri Kongo mu gihe AFC ivuye hariya ibuvira? Ubona Uburundi bufite imbaraga zo kongera kandi gusubira mu ntambara? Ntazo ntekereza bafite. Ndatekereza ko ntazo bafite, kuko imbaraga z'abarundi nabo ubwabo nuko batoyamanika, ariko bari bageze aho bayamanika kandi bakayamanikira isi yose. Ibaze ko batsinzwe kuva muri Noro, aho bari baragiye bahabwa ikirombe kiriya ca Rubaya, ni mu Noro ziri ku rwego ruri ku myanya ya mbere muri Noro. Baragiye barakibaha, barababwira bati kuva ubu nimwe muharinda, ibizavamo byose ni ibyanyu. Batsinzwe kandi nabi, batakaza abantu benshi. Tunaheze pole ababyeyi b'abarundi bari mu kubura abana babo ku ntambara zitasobanutse bashowemo n'ingoma ya Neva n'abasendedefdede n'imbonerakure. Hanyuma ntabwo bafite imbaraga. Icyo ntekereza gusa ni kimwe: ibi zose bahaye bakora aya mahanga, abarundi ntekereza ko babifitemo inyungu imwe, niyo kugira ngo bongere bafungure umupaka wa Kavimvira bitanyuze mu biganiro byeruye na AFC M23, kuko baratsinzwe uyu munsi. Kugira ngo bicarane barabashuti ba Kirombo, uyu munsi bagatsindwa kuriya batsinzwe, amahanga bibona, kugira ngo bamatangira ibiganiro ngo mpaka ukinguke ni urugendo rurerure. Ariko uyu munsi nimba bavuye muri Uvira, biratuma abarundi bakingura umupaka hatabaye ibiganiro, ubwo bazogaruka basanga imipaka yarafunguwe, bakomeza imigenderanire. Niyo nyungu yonyine mbona abarundi bafite muri ibi bintu. Naho kuja ku rugamba ho uwamutsinze n'ubundi ntaho yagiye aracahari, nta mbaraga bafite zo kuvuga ngo basubira muri Kongo kuja ku rugamba. Ubona ari uwuhe mubano uzaba hagati ya AFC M23 ndetse na Twirwaneho nk'uko twakomeje kubivuga? Nuwuhe mubano ushobora kuzagirana n'igihugu cy'u Burundi mu gihe izongera kandi kugaruka muri uyu mujyi? Ubona umubano wabo uzaba umeze ute? Muri politike nta mwanzi uhoraho ibihe byose, nta n'umukunzi uhoraho. Uyu munsi yari umukunzi wa Kirombo, batsindanwe, bivuga ko ejo bashobora kudivorsa bagatangira ubuzima bundi bushasha n'aba AFC M23. Cyane cyane abarundi bazogira umubano na AFC M23 Twirwaneho, kuko nibo baturanyi, kuko nari mbivuze nta mwanzi muri politike uhoraho. Uburundi bukeneye Uvira cyane, na Uvira ikeneye Uburundi. Iyo rero abantu bagendereranye, hari ibintu byinshi mugenda murenga, hari ibintu byinshi mugenda muganira mukagera ku bintu byari bisa n'ibitoshoboka. Cyane cyane twagiye tubibona no ku bihugu bindi by'ibibanyi, bagiye bagira ibibazo bonyine ariko bwaca bikarangira, kandi byarangira mu by'ukuri ukibagirwa nkaho hatigeze kuba ikibazo. N'ubu ntekereza ko ariko bizoba, kuko Burundi ni abaturanyi ba Uvira ubuzima bwose.
Uvira abarundi ni abaturanyi ku buzima bwose, niyo mpamvu rero bagomba kwemera ko umubanyi ari wo muryango. N'ubundi bishoye mu ntambara itari ngombwa, ntibyari bikwiriye ko bagomba kwishora uko bitwaye, ariko mu gihe byabaye ni ishuri ryabaye muri kazoza batazongera gukora ikosa nk'iryakozwe muri izi ntambara zabaye. Hariho abantu bibaza ntese mu gufatwa kwa Uvira hari ico byongereye ku mutekano wa ruguru mu misozi miremire, navuga uhereye ku Ndondo ndetse ukageza no na za Rugezi, hari ico byongereye ku mutekano wabo? Byaracongereye cyane, mwaranabibonye abaturage bari ruguru baselebra babyina insinzi. Icyambere cyo nuko iyi ntambara ari imwe, ntihaba AFC M23 twirwaneho, haba ikintu kimwe, byose nibyo bizabitwa ngo ni AFC. Ariko kubera ko twamenyereye amazina yose turayavuga, ariko mu majambo make kuwoshaka kuyavuga mu magambo ahinnye ni AFC. Byose biba birimo MRDP twirwaneho na M23. Rero kuba Uvira yafashwe, abari mu misozi barishimye. Icyambere cyatumye babyina iriya nsinzi cyangwa bumva ko bakuweho intambara, igice kimwe cy'intambara cyari kibariho, nuko abarundi beruye ko babafungiye mu misozi y'iwabo. Kuja ku ruzi cyari ikibazo, kuja mu mirima cyari ikibazo, kuja guhaha cyari ikibazo. Abarundi uriya muvugizi wabo Gaspard Baratuza yemanza avuga ko yafungiye abanyamurenge ko badafite kuzogendereranira, badafite kuzoja guhaha muri Uvira. Niho ibintu byose byavaga. Siko umunyu kugira ngo uzamuke iwacu uva muri Uvira, isabune kugira ngo uzamuke ni Uvira, amavuta ni Uvira. Rero twari dufite ambarego iremereye kubera ko Uvira itagendwaga. Rero Uvira kuba yabashije kugendwa ruguru n'intsinzi, dusigaranye intambara y'amadrone n'amasuko zirasa zinyura hejuru zikarasa abaturage, ariko iy'amaguru kandi n'ikoreshwa kenshi yari isa n'iyakingutse. Abaturage ba ruguru rero barashima rwose ko icyo kintu cyabaye, barorohewe rwose mu gice kitagitoye. Reka ntitwosoza ikiganiro tudashimiye Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe ziyobowe n'umugaba mukuru ari we General Sultan Makenga ndetse na General Sematama Charles. Tubashimire rwose ku gikorwa cyiza cyo kuyobora iyi ntambara ndetse no kuyigeza ku musozo barimo barakora. Turabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibahe imbaraga. Bwana Olivier, reka tugaruke kuri iri jambo. Turabona hirya no hino abaturage baragenda biripotinga, abaturage bagenda bihamagarira twirwaneho, nimuze twakire, nimuze twagarutse, mutuganirize, twarabibonye. Ibi byo urabibona gute kuba abaturage kugeza ubu nyine bihamagarira twirwaneho, MLDP twirwaneho kugira ngo babashe kuganira? Urakoze cyane. Iki kintu abaturage bakora, tunakangurira abaturage bose bazategera kino kiganiro, n'abatazagitegera ariko bakagira abavandimwe babashije kugitegera, bazohamagara abavandimwe babo bakomeze uriya muco. Icyambere cyo ni cyiza kandi reka babikore, nuko MLDP twirwaneho M23 bahagurukijwe no kubarengera, kubera ko abaturage batangiye kumenya ko bafite ababitayeho, bafite abaje kubarengera, ntiboreka kubahamagara. Umuco wa twirwaneho, tuvuge muri Haut Plateau, muzi ibintu byabaye. Hagiye inka zirenga 500,000, amakanisa yarasambuwe, amashuri, ibitaro, amazu, ahapfuye abantu barenga 10,000. Abo bose bicwaga n'abo bagizi ba nabi bava mu moko aya duturanye, aya uyu munsi ayahamagara MLDP. Abapfu rero, ababembe nibo bakoraga ayo mahano, ariko kuko MLDP yahagurutse kubwo kurengera abaturage batitaye ku ari we wese, umuntu, ni ukuvuga ngo uwo mwuka
uri mu barabizi barabyumva bari mu birengagije ukuri ariko barabizi neza ko intego za MRDP ari uko bakeneye amahoro bakeneye gutuza uwo ari we wese na General Reti wadusize tumwifurize n'iruhuko ridashira niyo ntero yavugaga ko abari bo bose tugomba kubara nta gihugu tugomba kuzogira cya twenyine tuzoba mu gihugu c'abanyamurenge twenyine tuzoba mu gihugu c'abatutsi twenyine tuzobana n'andi moko rero aba bahaye baza bati nimuze turi hano dukeneye amahoro nico cahagurukije AFCM 23 twirwaneho kugira ngo tugire amahoro tubane mu mahoro abaha babikora turabashimira kandi nizo ntego z'iki cyama gikeneye ko abantu bose bagira amahoro mu bwoko bw'abanyamurenge ni nawe turi busozereze mu bwoko bw'abanyamurenge hariho abatarumva uyu murongo wo kwirwanaho ukwikuraho agasuzuguro ndetse no kuba abantu baba mu mahoro nk'ayo bahozeho kuva kera ndetse hariho n'ababigaragaza ku ma media bavuga kuko leta ifite inshingano zo kurinda umutekano ariko atari umutekano irinda kandi itwica umunsi ku munsi ababo bahakana uyu murongo wo kwirwanaho batawumva ndetse n'abagaragaza yewe ko bahagaraze muri leta navuga kuko bari Kinshasa ababo wabaha iyihe message ababo bafite igihe cyabo kimeze gute igihe cyabo ni kigufi cyane kigufi rwose ariko turacyari ku ntebe y'imbabazi niba wanze kumva ntiyanze no kubona bashobora kwanga kubyumva kubwo gushaka uko bahisemo kubi ariko ntibazanga kubona reka mbabwire abenshi babivuga ni abatarakoze no mu nshingano za leta inshingano zikomeye buriya z'igihugu ni umusirikare niwe uzurahirira igihugu akavuga ngo nzakimenera amaraso ariko ndagira ngo mbibutse ko Kongo niyo leta ya Kongo niyo yatanze umusoda w'umunyamurenge nk'abo ngabo baramurya hariya mu Rweba yararahiriye kuzopfira igihugu arwanira abo bamuriye Kongo ntacyo yabikozeho rero undi muntu wese uvuga ngo we leta nifite inshingano yarariye uwarahiriye kuzayifira harwanira igihugu ikamuteza abaturage bakamurya bakamurisha igishwaga ndagira ngo mbabwire ko igihe cyabo ari gito ari kigufi icyo bazokora ni uguseba ariko haracyari imbabazi nko twari tubivuze muri mu kubona nkuko twari tubivuze kare abaturage bamwe bagiye baja mu bibazo zo kunyaga inka zo kwica abaturage gusenya bari mu kuza bakakirwa nabo icyo twobagiraho inama nuko baza bakaka imbabazi bagasubira mu bandi umurongo nuwo kubana n'abantu bose kandi mu mahoro ntaho tuzogenda ngo tube twenyine nta mugambi n'umwe dufite wo kuvuga ngo tugirire nabi uwatugiriye nabi twaba tubaye ico kimwe karya zina ry'abari abikenyi b'u Rwanda turabifuriza ko bagira ubwenge butuma batekereza kuko nibatabikora isi n'ico bakorera nibo bazobarya ku mwanya wa mbere twe bazoja kutugera ariko ari bo babanjije kugirirwa nabi dufite urugero rwa Masunzu wari uwa mbere mu kwica ubwoko ubarahambye aba rero basigaye sibo bafite ubukana n'ijambo n'imbaraga kuruta bahambye n'abandi benshi turabifuriza ko bohinduka bakaja ku gihe tukabana mu ntambara yo gushaka amahoro ya Kongo. Hari abatinya kugaragaza ikibazo cyangwa se kumvikanisha ikibazo kuri social media zacu bumva kuko si byiza kuko twavuga kino kintu si byiza ko twavuga ibi byo niki wagira inama ku bantu batanga amakuru y'iwacu cyangwa se bashaka kugaragaza ikibazo cyacu ni iyihe mirongo batagomba kurenga? Ndagira ngo mbabwire ko uja gukira indwara ayirata
kuvuga iby'iwacu ni ugushaka umuti w'amahoro. Twaratewe, duterwa tutarigeze tugira umugambi wo gutekereza kuzica uwo ari we wese, kuzagambanira uwo ari we wese. Dushorwaho iyo ntambara. Rero umuntu utinya no kuvuga ngo ntiyavugira iwacu, sinzi icyo aba ashaka kugeraho. Nta ugira agaciro atagira iwabo. Aka gaciro kose mubona dufite imbaraga abo twitwa abo turibo nuko dufite iwacu. Nutinya rero kuvugira iwanyu, ndatekereza ko naho uri ntacu uzohamarira. Udafite utazi yava ntazamenya niyaje. Abantu ntibatinyuke, gusa ntidufite intambara y'amacakubiri. Bazirinde kurema amacakubiri, bazirinde kubesha, bazirinde kwangaza, bavuge amagambo yubaka ukuri, kuza gukiza ukuri, kuvana abantu mu mwijima, kubemera Imana. Bibiliya niwo muco mwiza tugenderaho. Nitwamenye ukuri tuzabatuka, nibave mu mwijima wo gutinya, bavuga ukuri, dukize iwacu, tugira amahoro, batahe baje kuba mu gihugu c'amahoro. Nitwamenye ukuri tuzabatuka. Turagushimiye Bwana Olivier ku mwanya wawe waduhaye wogira ngo uganirize abadukurikiye. Namwe mwadukurikiye turabashimiye kandi twongeye kandi kubaha agaciro. Olivier, turagushimiye ku mwanya wawe. Murakoze cyane abanyamakuru, namwe turabashimiye kandi tunakomeza kubabwira ngo mukomeze umugambi n'umwe, nuwo gushaka amahoro kugira ngo tuzogere ku mahoro arambye. Mwese mugira amahoro. Mugira amahoro mwese.